Bedi fashe obi kwase woto onti bedi fashe ase onti se bi da onti bedi kwa di da nkwanza bedi asa mefe nkwanza bedi na meka na wase ni krono tumi woku krono ai bedi abuja me se to mu ase etena se din fe video na do hu amamre obeti amamre ase hu say yes we ase no na hokwa keda kyentie pro
ahemfo mu na na akomfo na baase mu na akomfo abaase mu nyina ba be komoye na efekeke na cheze bredi afashe 2025 ayo sonko
wo bredi afa na ase hu se nkwansa ma hene so tia pakema je se wo ba tututu detain efekeke kwansa ma hene na eba kura na eba no kura na eba no kwansa ma hene na eba no yes kwansa nya ma hene ona eba no hweka kamera Busia me say ahemfo bebre na bae ahemfo bebre me say fekeke pani be he omutia pakan no tutu bi omani te say akonfo bi no hu ne de konfo no koma yesi en faka video tu so She ne abushia dai enye bidia fashi no mo de yi mo de ye si ogun sama mekan
abusu yamde mbesia na sene. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.